Ni werigiro bwakwa mutegeri wa Weru TV muthenyeji waku ni juitite na mbere bwegaga kugwate ugeni kirinteto cietu cia thaa mugwanja unimbitagwo Dorcas Wakaria gatwambirie magana ja etikia bandini ya Kiislamu kuma kiri misikiti yonthe ya Meru ni batirimene rukirirwa na arua kienine gecukuru ya Kinoru Primary moroto jure gukongwira mambura ja thigonko cia Eid al-Adha erire nirio itare ya mbere buru ria etikia ba Kiislamu kuma misikiti ni yonthe Meru gutirimana amwe nontu ba maromba jarukire na aria barombete thiri ngwataniro na kinyawendo nthiguruni. الإسلام والمسلمين اللهم أيد الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان يا ذا الجبروت الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. Alhamdulillah, this Eid, hii Eid ya leo ni Eidul Adha ambaye kwamba tunamark vile Prophet Ibrahim alayhi salam alienda ku sacrifice mtoto wake Prophet Ismail alayhi salam. Hii inatuonesha ya kwamba vile alikuwa ameweka trust kwenye Allah subhanahu wa ta'ala, yani aliweka trust kwa Mwenyezi Mungu ya kwamba vile Mwenyezi Mungu alimamrisha alifanya. Kwa hivyo hii ni alama na ni ibra kwetu ya kwamba sisi pia tuweze kufuata ile vitendo wenye mitume walipita. Kwa hivyo inshallah nawatakia Waislamu wote around the world, around Meru County, around Kenya na kila mahali, Eid Mubarak. Leo tuko na furaha sana kuja kuswali kwa grounds. Hii ni sunna moja ambaye imepotea kidogo kwa sababu ya kutawanyika. Saa zingine tuko na different days ya kuswali. Tunashukuru Mwenyezi Mungu ya kwamba this time tumeshikana, tumeunite msikiti zote za Meru Town, Meru area, tumehudhuria ibada na swala ya Eid ya leo. Tunashukuru Mwenyezi Mungu, ni kitu kubwa sana. Pia hii mipangilio tunataka tuendeleze. Inshallah tukiwa na unity hiyo in the future pia tutafanya arrangements za vitongoji zote ziko within the whole of larger Meru County. Tutawatumia transport kama ni mabasi na nini ndio tuweze kuja kuswali hapa wote pamoja inshallah. Na leo ni siku ya furaha kweli kwa kwamba tumekutana hapa kutimiza ibada ya salatul ya Eid, na ningependa sana kupongeza Waislamu wote ambao wamejitokezea kwa wingi na tumeweza kushirikiana pamoja na kukutana huku ili tutekeleze ibada huu. So Eid Mubarak kila mtu. Tumekubaliana kwa tunaswali leo. Hiyo ni furaha kubwa sana kwetu alhamdulillah. Na mashallah turnout ilikuwa watu wengi, karibu watu kama 500 hivi, ladies na gents karibu, na tunashukuru na yote function ilikuwa mzuri na nasema Eid Mubarak moja. Kwa hiyo langu ni kutoa salamu kwa Wakenya wote, Waislamu wote duniani kuwa tumepata nafasi nzuri mwaka huu. Tumeswali sote dunia nzima siku ya leo na ni siku kubwa, siku ya furaha. Watu wakitoka hapa watachinja na wataalika watu nyumbani na tunashukuru. Huu ndio umoja wetu kama Waislamu. Na baada ya kuswali na ndio kwa mtu etadhinje na kuthinja kurea ile gwetekirwa inkamera na ng'ombe na mburi ka ng'ondu na wathinja ukugeria kugawa nyama mara jathatu. Nyama hiyo ukagawa mara jathatu, kwanza kwena sehemu ya kuu na sehemu ya sadaka ukarita sadaka na inge ni sehemu ya majirani. Kwa hiyo twathinja no mongaturikane majirani betu kwa ajili ni haki kwetu kulingana na dini yetu twira. Kwa shukrani chonde inka tuchokia ke antubaraba bangite ka azishonire bangite utaratibu bwana arua tomba kuswali ndene kiwanja na Islam bonde tomba kuhudhuria kuma misikiti ka
Bandini ya Kiislamu kuma gicigo kia Tharaka na Bondi barombete thiri na ngwataniro nthiguruni bakiuga Islamu baritanaga thiri ngwataniro na wendo kiri antu bondi bakiaria kagitaga gukungwira mambura jathigunku cia Idul Adha ni bakoromba akenya bondi gwikira thiri no kiri bariuga kariba Tharaka batijeja maingi jakonie dini ya Kiislamu bakiromba kari kugwata mbaru moritani jereja kubaguna ni barombete munini wa rais Profesa Kithure Kindiki na atongeria bangi ko batetheria gwaka kirombero gikiega nontu kwa Nandi batina musikiti. Riria Aisilamu baukongwira Eid hatha nkinya Aisilamu ba Tharaka batetigiritwe nyuma ni beumiritie nkinya bagukongwira ntuku ino iria ni agitumi kibo. Siku ambayo kwamba Waislamu wanakumbuka wakati Nabii Ibrahim alayhi salatu wasalam aliota ndoto ya kumchinja mwanawe Ismail. Ndio pale alipomwambia ya bunayya inni ara fil manami inni adbahuka, hakika mimi nimeota katika ndoto ya kwamba nakuchinja wewe. Bakiromba Kenya kwiga thiri na kwiga thayo nthiguruni ya Kenya kenda gutigira ni gukwithwa kwina thiri otaburia batumagiria kindini eno. Kenya yetu tunahimiza amani, tukue na amani, tupendane, tuishi na ndugu zetu. Ni ndugu zetu, tuache vurugu za hapa na pale na fitna. Kwa sababu gani? Tunaweza tukachochea mambo mbalimbali katika nchi yetu ambayo kwamba haistahiki. Muislamu ni mtu wa amani, kwa hivyo siku ya leo tudumisha amani, tukule na mandugu zetu, tukule na majirani zetu, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atatuzidishia zaidi. Hii dini ya wendo, dini ya utumiria thiri, dini ya kuigwa twina rumena, dini ya vitina. Hii ni dini ya kujenga imani, ya kuleta mafundisho mema ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye anatufundisha sisi kupendana, kundumisha amani na kufanyiana wema na kukatazana maovu katika jamii. Bariuria atongoria bao batongoretwe ni munini wa rais Profesa Kithure Kindiki kubatethereria gwaka muski mbegani onto nkinya Tharaka kwina antu bathingatagira dini eno. So huu ndio msikiti peke yake ambao tuko nao katika maeneo haya. Tunaomba mheshimiwa deputy president wetu, hii ni ardhi yao na sisi ndio Waislamu ambao tuko hapa, utukumbuke, utusaidie kujenga msikiti huu. Itakuwa ni kumbukumbu lako kubwa na Mwenyezi Mungu atakubariki. Na msikiti wetu koromba atongoria leo deputy president His Excellency Kithure Kindiki, the area MP George Murugara na atongoria baraba ngibo ndena baraba mbakuleta msanda ikengo wa msikiti eno yetu bandu wabura yakirwe mianka nkurukia mianka 10 kuma 2008 mwanka mundeno abwetura ekali na ikutorombagira ni oriria bakuromba antu kuthingatagira mathomo mao nkinya kethirwa uti muislamu kenda antu bathoma batiga mathuganio ma Islamu ni antu bandoa. Islam ni dini ambayo kwamba imefika kila mahali, na hii ni kutoa tu baadhi ya fikra kutoka kwa watu ya kwamba Uislamu na vurugu. Ndio kwa sababu tumeweka madarasa hapa ili kujua Uislamu dini ya amani, kusoma mambo mbalimbali katika Uislamu. Deputy President ametutunukia mbuzi 3, Waislamu wa Marimanti zimetufikia. Mungu akubariki sana, tumefurahikia sisi na majirani zetu. Nikiripotera Wero TV kuma Tharaka Mbita Makena Uambabo. Na kithima gia Ntonjera wa Ndine Ruiriro rera gicigo bunge kia Buri ni betete na mbere gutara asara nyuma ya kiria bakuga berirwe ni mubunge Mugambio Ntore Ndikiri bagite mite yao kenda bayejana njire ya stima gukorokera no inde mwankera Nandi Meri Kathumba nyumene batona stima iji bariuga ni asare nene kiribo kugita mite yao na batione otethio bwa stima buria berigirite bakiromba atongeria bao na ndwangiri batere kuthangikira onto bwa stima na mpwe ni kenda bakaguneka na Weru. Akariba reboiro irero arera na bakithima gia Ntonjari bamenerete mubunge wa Bure Mugambire Ndikiri nontu bako batemithia mite yao mana matheri akiberaga kaba gwikirwo ikingi bia stima na mwanka thaino batatongia stima ino ritho na kira batigitwo na kigutigwa na asara nene ya kugita mite yao. Batito eri tugekirwa stima gikingi kia nyomwera gekirwa kanisa neje nika ikende gasabu antu barabarerie yonthe boi na batyo tutono ntu jabo na nde batyo tigo thirikari bautindo twira tutam batyo te tutam tweterete batyo tutwira mundune na beto bathoma na kando na nyinga na mauta hata ijaurira inyajo na nde tukaja kwethera tukuthithirwi thirikari ere imbito kwerwa tuta batyo twajire twairwa tworo stima ichijete kuwikirwa twagitangirwa mite mbeche nyingi muno
na kuthiria kugitangirwa miti tutone kingi kambi batige batwikira asara na narwo turi utekingi tuona kambi twatigire twagitangirwa miti na beta asara tutarite ne miti no ntubara bingi ba miti gutiko bamwe kaere nku na ndi batu na aja twe nonga twatumira sora utekingi na ndire ndiki na uge weru bwa no ntonya miti na igitiro guku no tendi kana mbio tendari nchie kingi ya tuturuga no wanuta muno ntutuko no ikwaigwa bau bagokeria bithatu ibaba kumenya bira bakuria na baba baithoma computer beto twita bakuthoma achio ina anto bathoma ata ntukui igwetore boia kithima gya Ntonjara tutura Mwinduni iromba rikire mubunge yo ugagonto akarutha nontu thaina bono Mwinduni bari na nturi iringe chocire na stima ndigiri tumuria riu atumite njama uchi achi ajo tugitangithia miti na natwirite stima ichiegite na atachiakarire bado twairigite stima ikeja tauni no ndimurithio ng'ombe tumaira beterori ndeje stima yeja mateja kugitangira ng'ombe nkuthamba iu asa theineu na nde batu tukuromba thirikari Murungu atethia batwikire stima tonto ana betu baiku bathomete ende bateona ngugie kurita bara bainge kinya ibathomerete nya saruni tugekirwa stima ana betu baitethia na bange ndaka na chikethera chiena nyenyosi biao nonto stima ndegoro inge ira tukona chiena stima ote ana bethera bena thina ku ana bethera bembisi tutulira rendikiri baketha bateto thitheria u otetu tamba tukuga nyatwe na nda itorakunukire metho tiora tutura kwirwa tuge kuma gicigo mbunge kia Buri ngiripotera ndeto cia weru nio kambitaga ki Mutegi Akiama kia DCP Rwangirwa Meru batongeretwe ni mukaririgite James Mithika na muandiki munene Meru General Kiremi Muthamia gatigati ga kiama bangi ni bamukirite na wendo muandiki munene omweru wa kiama kia DCP John Medhu bakiuga bena witikio no tongeria bwawe ni bamenerete atongeria baria bari thirikarine no tubakire bakugane kwa area Kenya kenda borirwa ni mathina jereja batikite ni bathuritwe kinya ni makarika jaria jatabarikite jawambo bwanyu ndithia ndwanda cha Meru mathina kirirwa ngirwo ngima na kinya kwangaratana gwa kithomo bakienda Minister Bandwangi GCS Murkomen wokaria bwandene ogamba wa kithomo na duale wa ugima kubutwa ngugine na mpoi Utongire kiama kia DCP jandere kaunti ya Meru ibombite kwa mukira magaruku ya thithigite kumagi kiama kinene ara methuthura gitarwa ya mwandiki munene bakiwetu ariri ni ririega Mheshimiwa Your Excellency ni boya mnono ntubo tuthurira Senator Medhu Senator wa Nyandarua ari Secretary General kana mwandiki mkuu wa kiama chetu kia DCP tuyito kura Narua ni boya sana itagaria riu ni itagaria ria ume ni itagaria ria uchamba na ni itagaria ya wiria branch yetu Meru ya DCP na itukomenya strength kana inya ya Medhu kire kwaria na utungati bwa kiama na Medhu nawe inkomenya iziko to the task amna bobu bethoba kimeneria abita bathirikari na baraba komigwata mbaru kire mando yake kugaukani Kenya pakigo ntopopo boteko bwa diversionary politics nigenda tuli manto ngombe cietu ira cia wana igembe na Meru nigenda tuli barabara tutogerwa Meru nigenda tuli manto ya na wabate chukuru nigenda tuli investirite kuri wacia sha na sibitari ite kuri oa nigenda nya tulwa ni urongo burabo kwa East Africa waitagua nwetite oka oil refinery Tanzania sisi street tutakuja mafuta lazima ishuke, ushuru lazima ipungue na maisha ya gharama ya maisha ya mwananchi wa Kenya lazima iende chini. Kama si hivyo, Rais Ruto, omba Mungu ufike 2027 kama hatujakutoa. Harankuruki balete mando yegi wamba bangombe bakiwa kwa ntuko kathumba ontopopo ibutabukita na mbere na bote kuthira. Lakini mwangana harua wamba bwabo gutabukiongaira. So, atokwera bwana Ruto badu thori na gakonderera gututhora thoria no twatuika tumurira mwaka jwathira ngombe chetu ikiawa na tena chukuri buru kinyata ari nteto yu kinyoka thithia ta Meru quantum ngombe chetu ikia ora ana batu bakioroga ora bwana Ruto no peo na no peo igua one time
kuringana bo bariga minista batatu aria murokomeni okaria ndwale ogima wa mwiri na ugambo kithomo ibabiri kweberu itene non tuibaka ijaga bari mingu giciao beta number 1 murokomeni atiombaza kiurete buru kinyengo chimani arakuringa sherehe ara nchovile imurevi wa kawaida na bling bling ndwara noe imwamba wa sha akora kaburu bwana Ruto no mutarere minister you have repented your debt please tell Kenya weberi muntu ugesha ombaga noe education ya kuira Kenya. Muthuri Murioki, Woro TV, Mutiriro Kangangi. Nenda iki 17 kichia gituka nyuma ya thaa 7 cia muthenya mutegeri ni bwega no tubagwitana mbere kuthingatĩria nteto cietu kaumagara kwa mutambo ne tucokere nyuma ya kagita gate kuraja na nteto nkuruki. Uri na biashara yakuna no kwende kinyira mamilioni jantu kuma kathetuna kamomero na kinyarongo no tararoka hathiriti kinyantu kwemwa aja kwa Weru TV na ndika nyaga kanigaku kwa miaka 10 Weru TV ne twikite gitugi kia biashara inyingi gukurukira gukathiria na gutumiria ngugi na ndika kanikanyita getuka kugucokeria na kugutamburukiria njara tugikungwira miaka 10 ya Weru TV itukuweja na ntuku ithatu cha gukathiria kambuni kana biashara 10 injeru ile tarara ikathiritie na atwi kuzukia kanyagaka tigira ori na ntumiria gukathiru ya video iri tayari gweta rugone ire ikinyaniretie mantu jaja ngugie kukana kambuni yaku ne batere kwathira bwega utungata bure yejanaga kana intobira yendagia ntumiria yaku ithira ire kiwango kieguru kia HD 720 mwanga 1080 na sauti yayo igakurukia negative 6 dB ngugie kana kambuni izi no ithuro ni antubange ngugie kumikathuro itwe ne ikathirwe utheri aja kwa Weru TV rikana ofeji ni amwerizo Joanjuna ke gutuma ntumiri yaku kana kuthura ngugi aranire na twikire WhatsApp ukurukira 0707 065 000 kana utume email transmission@werutv.co.ke chiatira uthithangio tatigiro nyuma kiri uthongi bubu mawatho na mitaratara kuthingatirwa. Kiwanda cha Duralong Mabati tuko na bidhaa mbalimbali kama vile Duralong Versatile, Duralong Roman Tile, Duralong California Tile, Duralong Texas Tile, Duralong Home Tile na Duralong Box Profile. Vyote vinapatikana kwa rangi tofauti na kwa bei nafuu kabisa. Pia tuna vifaa vya kuunda pala nyumba yani roofing kama vile roll tops, ridges na misumari. Kwa maelezo zaidi piga simu kwa nambari 0710 120 590 au 0110 581 292. Fanya oda yako leo ufurahie ofa kubwa na ya kipekee ukinunua bidhaa zetu. Mabati ya Duralong ni imara na hudumu hata katika hali mbaya ya hewa. Tuna huduma ya usafirishaji wa haraka na wa kuaminika kote nchini. Masharti na vigezo kutumika. Duralong Mabati, your ultimate roofing partner. Destination Hungary. Europe's greatest stage awaits. It's a game that really does underline the word champions. Parisian perfection. Two giants remain as the eyes of the world turn to Budapest. Oh, incredible! Don't miss a moment with club football's biggest prize on the line. Oh, wow! Have you ever seen football on this level? Catch all the action on DSTV Access and GoTV Plus. Mutamani yoka yothire utwita kembeche tina baita tiambi no uteko chenjia botwajaga iro bitego tutethia neke hai tokorega ng'ombe ciakwa iciraragire ngoko ciakwa itekorekia ngorojago na guchenga iguchenga aremi itwigetwa matata jenu na ikio tuboretere mutaaramu irio bia ndethia aha mugeni aremi betu nukumenya mtoto umagaruka augane nyina akio wize kuruga but with a nice choice mkombozi fins ituigetwe kirero kienu na nikyo tweza kubonokia irio bietu bithithitu na teknoloji ya kinande na itogotigira bire na quality na standard. Nice Choice Fits ni irio bia ndethia kumba kambuni ya Nice Mwea. Twena irio bia ndethia cionthe tabio Dairy Mill, Maize Jam, Soy and Winner, Pig Finisher,
chick mash, layers mash, kienyeji mash na binge bibinge. Irio bieto bithondeki note abo kinande na standard ya iguru nikenda gutigira ndethia ciaku ciena riri na ugima bobogo wa mwire nikenda ugocha murimi wona umithio na baita kuma kiri ndethia ciaku. Irio bieto biri agrovet karandukene cia kwendia irio bia ndethia irere ya kwinagwe nontutu county ne cia Meru, Tharaka Nithi, Embu, Nyeri, Laikipia, Kiambu, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds, siri yaku gwe murimi. Feel the pure, unfiltered power of football on Star Times. And he's taken Football as it's meant to be. That's the Bundesliga experience. Renew your subscription today at only 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder. Feel the passion, artistry, and strength. La Liga brings you flair and creativity of Spanish football. The rising stars of the Saudi Pro League, the high-stakes energy of the Saudi Super Cup, and the unpredictable thrills of the Carabao Cup. Renew your subscription today at only 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the Dish Decoder. Download the Star Times app to never miss a match, even when you are on the move. Star Times. Enjoy digital life. Ni bwega mutegeri wa Weru TV no ntubagwitana mbere kuthingatĩria nteto cietu tugicokera thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi nenkanirite wira ni bokugwata mbaru mithako yontwire iria ikarikaga o mwaka icigone bunge biao jario mamburaja ria manene ja uragita bitha ba thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi bakiaria kienene kia Mugona YMCA bagwite thirikari ni ritaniritie kuona ni bagukirio ntwire kenda kinya gukiria utalii gukiria yewa na kuona kari ni bakuguneka. Tugwatanite na CEO wa Education and Culture, tuina CEO wa Administration, tuina CEO mbalimbali moso marama umete different parts of the county na tusite support the Mara cultural activity nonto Tharaka Nithi County is one. Kwage na kiatho ya kacha Mala tuga support, kwage na kiatho Tharaka tuga support, na kwage na kiatho kuria Chuka Ikamba Ng'ombe tuga support. Koguo tulia nikenda tugwatanira kenda kiatho giki kia Mala igatuika very very successful. Nero clarify mbugi ati akwamba county thejite kujuke kiatho kia Mara bura county thire twejite kurutha. They have been one of bethe tubagendanitie na twi even from season 1 personally gwitokera governor na tongore mwanya this time round county kajita ku partner na twi tubatweka one of our partners and actually they are the main partners we non tuna partners bange mwanya kwa county tekajita kujuke kiatho na teka ku overtake kiatho no kireko they are just partners and well wishers bagutigira kiatho giki sawa kogu ndero confirm ata kwamba still Mara constituency ni hostia kiatho giki kia Mara na tugwatanirite bakube zaidi na thirikari ya county ya Tharaka Nithi no ntobwa kwagirithia gintwire gia tukithina mbere sawa no ntuthirikari nethire twe mustar wa mbere ke gutigira ne gukira gintwire ya Kimwembe na Muthambi oye tukenere gintwire gietu tutena uthuku kiatho ekitiga siasa na kiatho ekitikia murengo fulani kiatho ekikia mu Mara kana kiatho ekikia mu Muthambi na mu Mwembe na governor Njoki anenkanire instructions inu kana aigirwe mwito huju kagita kana twariura ngitindiru auga thirikari yake ya Tharaka Nithi igagwata mbaru biatho bira binge biruthagwa bia constituency nundu tayari bia ruthagwa kintu kira kwenda bumenya thirikari tini cietaga kiatho lakini ilazima mwingi kana taendo kwa simbio initiate then itio tukaya tukupati na thirikari kuunga bana na yani instructions kana promise kaita kato aliurangit aga patina na kiatho kia Mara apatina na kiatho kia Chuka apatina na kiatho kia Tharaka. Au nio tugwikira gatantante tucieto ni bwega mutegeri no ntuba kwithirwo gwatanirite na uninga kwendera kagita gaka thongi tana mbere kuthingatĩria mibango yonthe ya Weru TV juri o mubango jire jukwejerete nyuma ya kagita gate kuraja jo akatiba ka Gen Z oni mbetagwo Dorcas Wakari.